Ja, itak. Čau vsi, Lisi tle in dobrošli v nov video in danes dobesedno presenečeno igramo Brawl Stars. Dal sem vam za izglasovati med Clash Royale in Brawl Stars in nisem si mislil, da bo toliko glasov dobilo dobesedno Brawl Stars. In ja, bomo ga snemali, ne vem, danes bo full lega sem tako, tako da bote veseli, ker ne vem, pozabite, kaj sem... Torej, kupil sem si Brawl Pass, kakor pazite, in imamo te 3 skine, ta pač od te Lumi, pa imamo 11 Lumi, in ja, bila je glih Stranger Things sezona, do danes zjutraj je bila in zdaj se spremenila, samo, ja, pač glupa je. Jaz sem zdaj, nažalost, pač jaz sem fan Stranger Things, zdaj bo tudi prišla zadnja sezona, ja. Noč gremo zdaj, ne vem, a bom šel z Lumi, bom šel z eno brawlerju in ja, se vidimo v igri. Ok, začeli smo. No. No, dobro se nam nalega, tako kot sem si mislil. Alo, ej, gej. Čakaj, umiri se, imam družino, okej. Baraba, neki tuf. Zakaj tak tuf? Ej, kaj pa to? Zdaj te bom pa razbol. Ne. Dej. Yeah. Ubili smo ga. Oj, čakaj. Oj, kaj se te spomnil? Oj. Evo, nahilali smo se. Zdaj bo nas... Čakaj, shit. Čakaj, bom išel samo. Evo. Alo, družino imam. Alo, ne. Tretji smo bili, ampak tretje mesto je tudi dobro, zakaj, ker smo dobili 6 pokalov. Nova igra, nova priložnosti. Za umret. Ko je to? Zanimivo. Ja, itak, da si imel prvo zadev. No, pridi. Bum. Hela. Umri. Ne vem, zakaj tako spe... O, ne. Kaj to dela? Zakaj v steno meče, mislim, strelja. No, to spet. O, ne, Search. Če mi Search pride vzadej, sem jaz cooked. Zelo cooked. No, še danes ti Karel, ja, itak. Dajmo pozabiti, da se karkoli je zgodilo. In ja. Tako bo najbolje. Ok, zdaj smo nabrali malo tega energija. Jaz še kar nekaj, kako se temu reče ta... Če bom se spomnil, bom dal... Bo moj editor dal tole. Ampak če ne bo nič dal editor, ne skrbeti, ker sem zelo len pri editanju. No, sej zadnje čase nisem bil toliko samo, ne vem. Alo. Koliko je komi en umrl? Zanimivo. Tuf. Kaj bo zdaj, če žico šel in
Polnoč ne bom naredil. Pum, pum, evo dat. Alo, 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 alo. Pa daj ta lol, o ne, pogledan sem, kaj ne zdaj. Ne, čakaj, ja. Ne, ne. Mori. Zakaj ne more mi? Ne, evo. Nah. Danes pač ni moj dan, gledalci, tek da bom moral preživeti. Bom vzel tole, je slovnica, da se bomo malo okrepili in koga zadušili, oziroma ubili. Ja, kaj je to, mislite? Vse vem, da si tam gas, mi zdi gas, ja. Jaz ga bom sam tle čakal. O, ne, bolj. Ne verjemem ti. Ok, rečemo. Ti pa ne. Ne. Ja, ubi ga. Bravo. Alo. Pa ne, spet stu. O, jaz bom po... Sam sebi si... Ja, čekaj? Ne razumem, kaj sem... O moj bog. Hotel sem reči, da sem zelo razočaran nad seboj. Ja. Ne, hecal sem se, ti zelo... O, ne, v bistvu se nisem hecal, loser si. Haha. Ubil sem te, nesposoben. Nesposobneš. Zdaj bomo še ta čest oropali in dobili ta energy ali karkoli že. O! Ne, pa ne šeli. To je bilo blizu. Aka, zdaj mislim, da imamo končno možnost za zmago. Samo najde, da ga rabim. Jo, o! Ok, to je bilo lažje, kot sem si mislil, ampak ja. Končno smo zmagali! No way. Če ste uživali v tem videu, stisnite like in subscribe. In ja, ne vem, ta video ni bil nič posebnega, ampak vam lahko nakratko povem, ne vem koliko bo še Brawl Stars video ali katerihkoli igrc, ki sem jih igral tako od nekdaj. Torej, verjetno Stumble Guys in Clash of Clans, verjetno nikoli več ne bo, ampak ja. Fajn se imejte, lisje gledajte in se vidimo v naslednjem videu. Peace.